uzņemties atbildību. So Jesus weckt den Willen des anderen. Er ist nicht der Zauberer, der die Krankheit wegnimmt, sondern Begegnung, die auf den Willen des anderen hervorlockt. Jēzus nav burvis, kas vienkārši paņem prom to slimību, viņš modina gribu būt veselam. Auf diese Frage, willst du gesund werden, antwortet der Kranke mit einem ganzen Roman. Uz šo jautājumu, vai tu gribi būt vesels, slimais atbild ar veselu romānu. Er jammert, ich habe keinen Menschen, keiner versteht mich. Viņš žēlojas, man nav blakus cilvēku, neviens mani nesaprot. Bin zu kurz gekommen, alle anderen haben es besser. Es esmu kaut ko palaidis garām, visiem citiem iet labāk. Also er reagiert nicht positiv, sondern jammert nur, wie schlimm seine Situation ist. Tātad viņš nereaģē pozitīvi, bet kad viņš žēlojas par to, sūdzas, cik slikta, cik bēdīga ir viņa situācija. Auf dieses Jammern antwortet Jesus jetzt nicht voller Mitleid, ja, du armer Kerl, ich werde dir schon helfen. Uz šo sūdzēšanu un žēlošanos Jēzus neatbild, ak, tu nabadzeņš, kā gan to neiet. Sondern er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Bet kad viņš saka, celies, ņem savu gultu un ej. Als ich mit Therapeuten diesen Text einmal meditiert habe, sagt ein alter Therapeut, er ist fasziniert von der konfrontierenden und desillusionierenden Therapiemethode Jesu. Kad mēs ar terapeitiem meditējām šo tekstu, tad viens vecs terapeits teica, ka viņš ir tik ļoti pārsteigts, cik konfrontējoši šis teksts un arī cik daudz ilūzijas tiek sagrautas tajā brīdī caur šo Jēzus terapiju. Konfrontiert ihn mit deiner Eigenkraft, du kannst stehen. Viņš noliek konfrontācijā to slimo ar savu spēku. Viņš saka, tu vari celties. Und er nimmt ihm die Illusion, als ob nur die anderen schuld sind an seinen Problemen. Vai arī noņem tās ilūzijas, ka visi citi ir vainīgi pie tavām problēmām. Und der Kranke steht auf, nimmt sein Bett und geht. Un slimais pieceļas, ņem savu gultu un iet. Wir würden alle gerne aufstehen, wenn wir wissen, ab heute sind wir selbstsicher, ohne Hemmungen, ohne Blockaden. Mēs visi labprāt pieceltos un būtu bez jebkādiem iekšējiem šķēršļiem, tādi droši. Heilung heißt, mitten aus meiner Schwäche aufstehen. Taču dziedināšana nozīmē piecelties tieši vājuma brīdī, tieši tad, kad mēs esam vāji. Das Bett steht für unsere Krankheit, für unsere Blockaden, für unsere Unsicherheit, für unsere Hemmungen. Gulta ir tā kā simbols mūsu slimībai, mūsu iekšējiem šķēršļiem, mūsu kompleksiem. Wir würden das Bett am liebsten wegwerfen. Vislabprātāk mēs to gultu izmestu. Aber Jesus sagt, nimm das Bett unter den Arm. Taču Jēzus saka, pasit savu gultu padusē. Also, nimm deine Hemmungen, deine Blockaden mit, du kannst trotzdem gehen. Ņem savus iekšējos šķēršļus, kompleksus līdzi, un tu vari iet, tu vari piecelties ar visām tām. Also dieses Wort verwandelt auch die Haltung des Kranken. Un šie vārdi arī pārvērš tā slimā uzvedību. Wir haben in uns die Haltung, ich traue mich nur vor die Menschen treten, wenn ich ganz sicher bin. Mums ir bieži tāda sajūta, ka mēs varam uzstāties citu priekšā tikai tad, kad mēs esam tā droši, spēka pilni. Aber damit überfordern wir uns. Taču ar to mēs paši sevi pārslogojam. Jesus sagt, du darfst so sein, auch gehemmt und blockiert und trotzdem trau dich. Jēzus saka, tu vari būt arī kompleksains un bloķēts, un tomēr tu vari piecelties. Das waren jetzt nur 3 Geschichten, aber Sie spüren, man könnte alle Geschichten der Bibel so auslegen und die haben mit uns zu tun. Tie bija tikai 3 stāsti, bet jūs jūtat, ka mēs varam visus šos stāstus analizēt, un katrā stāstā ir kaut kāda daļa, kas attiecas arī uz mums. Ich möchte noch einen Blick auf was anderes werfen. Es gribētu vēl jūs skatienu vērst uz ko citu. Es gibt nicht nur diese Krankheiten, Aussätze, blind, gelähmt. Ir jau arī ne tikai tās slimības, kas saistītas ar spitālību, aklumu vai paralīzi. Es gibt auch die klassischen Beziehungsgeschichten.
Bet ir arī klasiskie attiecību stāsti. Vater, Tochter, Mutter, Tochter. Tēvs, meita, māte, meita. Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Mutter, Sohn. Tēvs, dēls, māte, dēls. Wenn man diese Geschichten liest, könnte man Jesus als den ersten Familientherapeuten bezeichnen. Ja lasa šos stāstus, tad Jēzu varētu nosaukt par pirmo ģimenes terapeitu. Jesus heilt nie nur den Vater, die Mutter, den Sohn oder die Tochter, sondern immer beide. Jēzus nekad nedziedina tikai vienu, vai nu māti, vai nu tēvu, bet arī dēlu un meitu. Macht aber keine Schuldgefühle, der Vater oder die Mutter ist schuld. Viņš neiedvež vainas sajūtu, ka mamma vai tēvs pie kaut kā ir vainīgi. Sondern sieht einfach die Verwicklungen, die manchmal entstehen zwischen Eltern und Kindern. Bet viņš redz tos sarežģījumus, to sajūtu, kas dažreiz dodas bērnu un vecāku starpā. Und löst die Verwicklungen auf. Un viņš šos sarežģījumus atšķirtina. Gibt so den Sohn der Tochter und dem Vater der Mutter neue Möglichkeiten. Un tad dod dēlam un meitai, mātei un tēvam jaunas iespējas. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Ritual. Noslēgumā es gribētu, lai mēs kopā veicam kādu rituālu. Aber dazu möchte ich erst erklären. Bet šeit es gribētu kaut ko vēl paskaidrot. In der Psychologie spricht man heute vom inneren Kind. Psiholoģijā runā par iekšējo bērnu. Jeder von uns hat ein verletztes Kind in sich und ein göttliches Kind. Katrā no mums ir sevī bērns, kas ir ievainots, un ir dievišķais bērns. Das verletzte Kind, das schreit immer auf, wenn es heute endlich verletzt wird. Un tas ievainotais bērns vienmēr iekliedzas, kad viņš šodien atkal tiek ievainots. Zum Beispiel ein verlassenes Kind schreit auf, wenn es heute um Abschied geht. Piemēram, pamests bērns vienmēr iekliedzas tad, kad notiek atvadīšanās, šķiršanās. Oder ein übersehenes Kind schreit auf, wenn es vom Partner oder vom Chef nicht genügend gesehen wird. Vai arī bērns, kas bērnībā nav, kuram pievērst uzmanība, viņš vienmēr iekliedz tad, kad tas vadītājs vai direktors neievēro viņu, nepievērš viņam vajadzīgo uzmanību. Ein zu kurz gekommenes Kind schreit auf, wenn es heute nicht beachtet wird oder wenn es zu kurz kommt in der Zuwendung. Arī novārtā pamest bērns vienmēr iekliedzas, tad, kad viņam nesniedz vajadzīgo respektu un cieņu un atzinību. Oder es gibt das überforderte Kind. Vai arī ir pārslogotais bērns. Eine Frau erzählte mir, sie musste mit 7 Jahren schon für die Familie kochen, weil die Mutter immer kränklich war. Piemēram, viena sieviete, kas stāstīja, ka viņai jau 7 gadu vecumā vajadzēja taisīt ģimenē ēst, jo mamma bija ļoti slimīga. Die Mutter war nie zufrieden mit dem, was die Tochter getan hat. Un turklāt mamma nekad nebija apmierināta ar to, ko viņa bija sagatavojusi. Und diese Frau, dieses überforderte Kind schreit heute auf, wenn die Frau vor einer neuen Aufgabe steht. Un šis pārslogotais bērns tajā sievietē vienmēr iekliedzas tad, kad viņa stāv jaunu uzdevumu priekšā. Oder eine Frau erzählte mir, sie wurde als Kind immer zur Oma abgeschoben, die Oma war aber sehr hart. Vai arī kāda cita sieviete stāstīja, ka viņa vienmēr sūtīja pie vecmāmiņas, bet vecmāmiņa bija tāda ļoti cieta. Sie hat sich dagegen gewehrt, aber sie war hilflos gegenüber dem Befehl der Eltern. Viņa cīnījās pret to, bet viņa bija bezspēcīga pret šādu vecāku lēmumu. Und dieses hilflose Kind schreit heute in ihr auf, wenn es vor Situationen ist, die sie selber nicht gestalten kann. Un šis bezspēcīgais bērns viņā iekliedzas tad, kad viņa stāv kādas situācijas priekšā, ko viņa nespēja atrisināt. Oder eine Frau erzählte mir, dass sie als Kind verteufelt worden ist. Sie ist schuld an allem, sie ist die Böse. Vai arī viena sieviete stāstīja, ka viņa tiek tā kā nolādēta, ka viņa vienmēr ir tā ļaunā, viņa ir tā sliktā. Dieses verteufelte Kind schreit heute auf, wenn es um Schuld geht, dann sucht diese Schuld immer bei sich selber. Un šis nolādētais bērns iekliedzas vienmēr, ka viņai ir jāmeklē tikai vaina sevī, ka tikai viņa ir vainīga pie visa. Die
tiefste Verletzung ist die spirituelle Verletzung. Visdziļākais ievainojums ir garīgais ievainojums. Das Kind ist von sich aus spirituell. Jo bērns pats par sevi ir garīgs. Es hat ein Gefühl, ich bin ich. Viņam ir sajūta, es esmu es. Gott hat sich ja so geoffenbart. Ich bin der ich bin, ich bin ich. Dievs tā to ir atklājis, un es esmu es. Die spirituelle Verletzung besteht darin, dass man dem Kind austreibt, dass es etwas Besonderes, Einmaliges ist. Un tas garīgais ievainojums ir tanī, ka no bērna izdzen to, ka viņš ir kaut kas oriģināls, ka viņš ir kaut kas īpašs. Wir sind aber nicht nur das verletzte Kind. Taču mēs neesam tikai tas ievainotais bērns. Wir sind väterliche, mütterliche Menschen. Mēs esam tēvišķi, mātišķi cilvēki. Und unsere Aufgabe ist es, dieses verletzte Kind in uns zu umarmen. Un mūsu uzdevums ir šo ievainoto bērnu sevī apskaut. Das christliche Symbol der Umarmung ist das Kreuz. Un kristīgais tāds apskāviena simbols ir krusts. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus von sich, vom Kreuz herab werde ich alle an mich ziehen. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, kad es būšu pie krusta, es visus pievelkšu pie sevis. Das heißt, Jesus umarmt uns am Kreuz. Tas nozīmē, Jēzus apskauj mūs esot pie krusta. Das ist dann die Gebärde, wo wir die Kreuzgebärde uns selber umarmen, weil Christus uns umarmt hat. Un tas ir tas krusta žests, kad mēs paši sevi apskaujam, izdarot šo krusta zīmi. Aber so sagt die Psychologie, wir sollen nicht beim verletzten Kind stehen bleiben. Taču psiholoģija saka, ka mums nav jāpaliek tikai pie šī ievainotā bērna sevī. Sondern uns vom verletzten Kind zum göttlichen Kind führen lassen. Bet jāļauj, lai mūs Dievs ved no ievainotā bērna uz dievišķo bērnu. Das göttliche Kind steht für das einmalige Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht hat. Un tas dievišķais bērns ir attiecis uz to, ka ik viens no mums ir vienreizīgs, un viņš ir tāds, kādu Dievs mums ir radījis. Das göttliche Kind führt uns in den inneren Raum der Stille, wo Gott in uns wohnt. Un dievišķais bērns noved mūs klusuma telpā, kur mūsos dzīvo Dievs. Und dort erleben wir uns auf 5 verschiedene Weisen. Un tur mēs sevi piedzīvojam 5 dažādos veidos. In diesem inneren Raum der Stille sind wir erstens frei. Vispirms mēs esam brīvi šajā klusuma telpā. Frei von den Erwartungen und Ansprüchen der Menschen. Brīvi no citu uz mums liktajām cerībām. Frei von ihren Meinungen. Brīvi no citu viedokļiem. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag darüber nachdenken, was andere über sie denken können. Ir cilvēki, kas visu dienu domā, ko citi ir teikuši par viņu. Zweitens, wir sind heil und ganz. Otrkārt, mēs esam veseli un esam pilnīgi, tā kā veseli. Die verletzenden Worte treffen mich nur hier im emotionalen Bereich. Tie ievainojošie vārdi trāpa man tikai manā emocionālajā jomā. Wir können nicht eindringen in diesen Grund der Seele. Bet viņi nespēja tikt līdz mūsu dvēseles pamatnē, līdz šai klusuma telpai. Drittens, wir sind ursprünglich und authentisch. Treškārt, mēs esam tādi pirmatnēji un autentiski, ja, absolūti oriģināli. Also die Bilder unserer eigenen Selbstentwertung, ich bin nichts wert, die lösen sich auf. Un šie attēli, ja, ka mums nav nekādas vērtības, ka mēs esam nevērtīgi, šajā klusuma telpā viņi izšķīst, pazūd. Auch die Bilder der Selbstüberschätzung, dass ich immer perfekt sein muss, die lösen sich auf. Un arī šie sevis pārvērtēšanas attēli, tie arī pazūd, ka man vienmēr jābūt perfektam, tas arī pazūd. Auch die Bilder, die andere mir übergestülpt haben, lösen sich auf. Arī tās tie attēli vai priekšstati pašam man par sevi, ko citi man ir uztiepuši, arī tie pazūd. Wenn ich ursprünglich authentisch bin, dann muss ich mich nicht beweisen, dann darf ich einfach sein. Ja es esmu tāds pirmatnēji autentisks, tad citu viedokļi mani neietekmē. Viertens, Ceturtkārt, dort, wo Gott in uns ist, sind wir rein und klar. Tur, kur Dievs ir manī, tur mēs esam tīri un skaidri. Dort haben auch die Schuldgefühle keinen Zutritt.
Tur arī vainas sajūtai nav nekādas pieejas. Jeder von uns wird auch schuldig. Katrs no mums ir pie kaut kā vainīgs. Erstens sollten wir vertrauen, dass Gott uns vergibt. Mums vispirms ir jāuzticas tam, ka Dievs mums piedod. Unterhalb der Schuld ist in jedem von uns ein reiner Kern, der nicht von der Schuld infiziert ist. Un kaut kur zem tās vainas sajūtas vienmēr ir tas tīrais kodols, ka mēs esam tīri, neesam inficēti. Das ist für mich ein wichtiges therapeutisches Bild. Tas man ir ļoti svarīgs terapeitisks attēls. Ich begleite Borderline-Klienten, Borderline, die am Rand leben. Es pavadu borderline klientus. Tie ir tādi, kas dzīvo tā kā uz naža asmens, kuriem nav kodola sevī, kas ir tā kā izšķītuši. Wenn die in der Stille in sich hineinhorchen, haben sie den Eindruck, je tiefer ich in mich hineinhorche, desto dunkler, schlechter wird es in mir. Tad, kad viņi ieklausās sevī, tad viņiem ir sajūta, ka jo vairāk es ieklausos sevī, jo tumšāks un šausmīgāk es jūtos. Sie können also nicht den Grund finden, sondern laufen davon, gehen an den Rand. Viņi nespēja nonākt līdz tai pamatnē, līdz dvēseles pamatnē, viņi skrien prom. Fünftens, Piektkārt, dort, wo das Geheimnis Gottes in uns wohnt, tur, kur mūsos dzīvo Dieva noslēpums, dort können wir bei uns daheim sein. Tur mēs varam paši justies kā mājās. Die deutsche Sprache hat Heim, Heimat, Geheimnis immer zusammen gesehen. Vācu valodā vārdiem mājas, dzimtene un noslēpums ir viena sakne. Daheim sein kann man nur, wo das Geheimnis wohnt. Mājās var būt tikai, tu vari justies mājās tikai tur, kur ir noslēpums. Das wollen wir jetzt üben. Ich möchte Sie einladen, aufzustehen. Tajā mēs tagad pamēģināsimies. Es lūdzu jūs visus piecelties.